lenkathi uJesu esethuneni oPeter babezikhiyele uPeter nabazalwane bonke ababekade belandela uJesu bebazikhiyele indaba beyikhiyele of course banelomcabango ukuthi since kubulawa uJesu wonke umuntu obekalandela uJesu usendleleni yokufa nokuthi bayikhila nje abanaso isiqinisekiso abakholwa 100% ukuthi ngempela lo muntu lo angafa avuke ngoba ukufa before uJesu ukufa bekumaster yabona nje mawufike ekufeni nje ufike ebumnyameni kuphelile nya kodwa makufika uJesu wavuka uJesu ukufa akusase ukufa sesiyalala yo bazalwane nikhona kodwa ngicela ukuphinda futhi you see ukuvuka kukaJesu converted death into sleep. Death is no more death, but death is now sleep. Asisathu feel umuntu sithulele ngoba umuntu olele uzovuka kanti ofila akavuki. Nikhona bazalwane nikhona. So you see resurrection kaJesu ngizothi ngathi ikhahlela ukufa into existence ukufa kufa kodwa kusasilo ngakufa lokuya akusiyabona lokufa lokuya yakhumbula lokufa ninakhumbula lokudala lokuyana ngazi noma ngiyakhumbula yini Nkosi yami awu inkosi yami owakhe ngibackup amen ngithi lokufa lokuya basalwane lokufa lokuya yabona lapha yana mawufila impela nje ya becaca impela ukuthi yisilo umuntu ushonile but after Jesu akusashona manje seyalala manje you see yabona nje ukulala manje ukulala kwethu kuhlukile ngoba masilala inyama bewesilala ngakhona ngizothi singena into deep sleep to a point whereby inyama iyabola into inyama ibone namhlanje it's deep sleep not dead. You are not dead ngoba Jesu you see yabona le language ukuthi umuntu ushonile eyabantu abangikho akuseyini anishonile kanti uJesu uthi nathi you shall not taste death awuzukufa vele ngeke ufe uzolala bekakhuluma iqiniso uJesu makathi ngeke ufe asifi thina hawu cela baphambisisa isandla bathi mina ngeke ngife ngizolala akusiyana noma ubani le abantu abanesambulo ngoJesu ungenazi isambulo ngoJesu hayi uyafa thina asifi siyalala kodwa uma ngabe ufuna ukulala ufuna ukufa awenze sure phela ukuthi njengoba uthi uyamvuma lo Jesu wenze sure ukuthi umvuma inguna phakathi impilo yakho yonke uzufike ekulaleni. Amen bazalwane thina asafi siyalala.